Hvala Nemanji na ovom obilju podataka i na vrlo inspirisanom tumačenju naše nacionalne istorije, što u stvari jednom mladom istoričaru valjda i dolikuje. Ali, s druge strane, moram da kažem da sam prijatno iznenađen što je ovoliki broj ljudi došao na ovako jednu provokativnu tribinu, jer ako je neko pratio slučajno preko interneta pozive, tačan naziv ove tribine glasi Pucanj u srce Evrope. Dakle, tako je jedan nemački novinar svojevremeno nazvao sarajevski atentat i čini mi se da je u tom smislu prilično pogodio suštinu. Jer ruski konzervativni mislilac Nikolaj Berdjajev tvrdi da je tim atentatom i kasnije Prvim svetskim ratom Evropa umrla. I da je tada prvi put, kada su evropski narodi vidjeli šta znači ubijanje na industrijskom nivou, konačno mogla da se proglasi smrt humanističkih ideala. I u tom i takvom trenutku mi smo imali ono što se slobodno može nazvati žrtvenom elitom. I ti ratovi od 1912. do 1918. godine su poslednji ratovi u kojima među našom elitom, prevashodno intelektualnom elitom, nije postojala peta kolona. Jer imali smo petu kolonu u našoj eliti 1941. godine, imali smo, nažalost, naše doktore nauka što su išli na Hitlerove naučne skupove, o tome se isto može saznati prilično dosta ovih dana. Imali smo, o tome svi sigurno znate bolje nego ja, veliki broj pripadnika pete kolone intelektualne naše elite u ratovima od 1991. do 1999. godine. I onda, iz ove perspektive, moramo se zapitati šta je to dovelo do toga da mi od 1912. godine do 1918. godine nemamo tu famoznu i nesrećnu petu kolonu među našom intelektualnom elitom. Šta se desilo da krvski zabavnik u jednom od svojih brojeva 1917. dakle broj od 17. septembra 1917. godine može da izbaci čitulju od dve kucane strane na kojoj su taksativno navedeni svi perspektivni studenti, svi novinari, pisci, pravnici, advokati, činovnici i ostali intelektualci koji su dali život za otadžbinu u Prvom svetskom ratu. To kada pogledate tu jednu ogromnu umrlicu na dve A4 strane, sve ime do imena, sve njihova zanimanja, kada vidite ko je sve tu, onda se stvarno zapitate da li je moguće da danas, kada imamo takve podele u srpskom narodu, možemo uopšte da pročitamo da je postojao takav trenutak u kome je naša elita bila tako okupljena. Zbog toga treba da bacimo pogled još unazad, ne 100 godina unazad, 200 godina unazad i da vidimo kako se razvijala ta svest naše kulturne elite, koja je bila to kulturna politika koja je tako okupila. Po mom skromnom mišljenju čini mi se da je u pitanju nasleđe romantičarske ideologije i da svi ti ljudi koji su se okupili su se oko 3 ili 4 vrednosti. Oko borbe za slobodu, oko poštovanja prema žrtvi i oko kulta junaštva. I u ta tri elementa, kako ćemo kasnije vidjeti, mogu se spakovati sve druge ideologije koje su kroz tu predstavu o Srbiji prolazile i odlazile. I takođe, na početku treba reći da je predstava, ideja Srbije, starija od srpske države. Jer i još kada nismo imali državu u 18. veku, Srbija kao ideja postojala je među najumnijim ljudima srpskog naroda, kod Zaharija Felina, kod Jovana Rajića, konačno kod Dositeja Obradovića, koji je ne treba zaboraviti, kada je upisivao univerzitet u Haleu, još 1782. godine u upisnici napisao da dolazi iz Srbije. Dakle, već tada, u to doba prosvetiteljstva, naša kulturna elita ima svest o Srbiji. A ima svest o Srbiji i srpski narod u tadašnjoj Šumadiji i u drugim predelima gde je živeo. Jer iako nije bilo pismenosti, odnosno bilo je manastirske pismenosti, ljudi su pamtili kroz epske pesme. I to iako danas zvuči kao floskula je zaista tačno. Ljudi su pamtili i oni koji su nešto malo bili pismeni kroz takozvane manastirske rodoslove i hronike, o čemu Nemanja sigurno zna više nego ja. I dakle, postojala je jedna ideja o Srbiji kod naše elite i kod prostog naroda. I već sa prvim srpskim ustankom mladi Srbi, koji su tada bili na školovanju po zapadnoj Evropi, počeli su da se organizuju na sličan način na koji se kasnije organizovala Mlada Bosna. Dakle, skoro 100 godina pre osnivanja Mlade Bosne, tog neformalnog njenog aktivizma,
Mi imamo praobrazac mlade Bosne u vodećim obrazovnim centrima Srednje Evrope, dakle u Gracu, Beču, Segedinu, u Požuju. Imamo organizacije srpskih studenta pokušaje da formiraju svoje časove. Tu, naravno, treba istaći ulogu koju su pri formiranju kulturnog identiteta naše elite odigrali ljudi poput Ljudevita Štura ili Jana Kolara, koji su presudno oblikovali tu jednu, da kažemo, slovenofilsku svest naše intelektualne elite. I u tom trenutku srpski narod i njegova elita ide onim putem koji ide i nemački narod. Jer kako kaže Jovan Skerljić, citiram, gotovo isti mah, kada se celokupna nemačka omladina bila založila za liberalan i nacionalan preporođaj raskomodane i politički bespravne Germanije, među srpskim i hrvatskim đacima u Beču stvarao se jedan mali patriotski pokret. I taj mali patriotski pokret koji se razvio iz Graca, Beča, Segedina, Požuna, u kome su imali jak uticaj, ponavljamo, Jan Kolar i Ljudevit Štur, je formirao taj zlatni trougao srpske nacionalne misli 19. veka. Dakle, simpatija prema žrtvama, borba za slobodu i kult junaštva. I odmah u početku ovi mladi koji su bili većinom zainteresovani za književnost, jer kod nas sve skoro do 70. godina 20. veka suštinski se književnost ne može odvojiti od drugih društvenih praksi. Dakle, i kao što je to bio slučaj, na primjer, sa Milošem Crnjanskim, koji je bio i diplomata, i pesnik, i pisac, i publicista, i esejista, i istoričar, tako se isto može reći i za te naše prve omladince početkom 19. veka, koji su, kao i njihove njemačke kolege, kako kaže Heinrich Heine, nisu pravili razliku između života i pisanja, oni su isto vreme umetnici, tribuni i apostoli. I dakle, sada imamo predstavu o tome kako je formirana naša kulturna elita. Naravno, tome formiranju naše kulturne elite treba dodati i određenu dozu antizapadnjaštva, jer koliko god da su naši kulturni poslanici se učili liberalnim i tada najmodernijim idejama sa zapada, istovremeno su razlikovali zapadne ideje i zapadne vrednosti. Jer već Dositej Obradović, već postoje svedočenja za Dositeja Obradovića da je imao, kako jedan publicista i istoričar kaže, nezapamćenu mržnju prema Austro-Ugarskoj. Već se kod tih mladih naših studenta između 1818. godine i 1848. godine širi taj osjećaj panslavizma i određene kritičke recepcije Zapada. Dakle, imamo slučaj Svetozara Miletića, koji je takođe bio prvo pesnik, pa kasnije političar, koji je u svom pesničkom periodu imao izrazite antizapadnjačke stavove u svojim pesmama i do te mere je išao u svom panslovenizmu da je dodao sebi srednje ime Svetozar Sveslav Miletić. I dakle, to su ti počeci naše kulturne elite. I kasnije, 1847. godine, 1848. godine, ta jedna slobodarska ideja o Srbiji konačno postaje romantičarska. I tada se već javljaju velikani naše književnosti, poput Branka Radičevića, kasnije tu dolazi Čika Jova Zmaj, tu je Njegoš, to je Đura Daničić, Vuk Stepanović Karadžić. I vrhunac ovih stremljanja je stvaranje Ujedinjene omladine srpskih, 1866. godine, koje, možemo to slobodno reći, bila slobodarskije nastrojena nego svi njeni prethodnici, a verovatno i njeni potomci. Jer imamo situaciju da je ta organizacija iz koje su iznikle sve značajnije kulturne i političke figure druge polovine 19. veka, dakle i Nikola Pašić, i Svetozar Marković, i Svetozar Miletić, imala je problem, političke prirode problem, kako sa Obrenovićima, tako i sa Austrougarima. I dakle, to je takođe jedan praobrazac mlade Bosne, jedna takođe mladalačka organizacija koja ima problem sa vlastima kako u Austriji, tako i u Srbiji. Dakle, to su prauzori mlade Bosne, to je jedna putanja kojom se srpska intelektualna elita razvijala do toga da dostigne jedno jednodušje u Prvom svetskom ratu. E sad, što se tiče mlade Bosne, i on ima svoje neposredne prethodnike. Kako kaže Jovan Skerlić, koga su mladobosanci naročito poštovali, već početkom 20. veka, naime u godinama posle ubistva Obrenovića, javlja se jedan novi naraštaj u srpskoj
kulturnoj istoriji. Kako kaže Skerlić, tu spadaju i Aleksa Šantić, i Milan Rakić, i Veljko Petrović sa njihovom patriotskom poezijom i Vladika Nikolaj sa svojim patriotskim optimističkim govorima. I intelektualnim radom i angažmanom ovih ljudi koje sam naveo formira se jedna intelektualna klima u kojoj su Mladobosanci mogli da budu ono što jesu. Jer, s druge strane, i za Mladobosance se može reći da se oni nalaze na jednoj sredokraći između književnosti i politike. Naime, već za Vladimira Gaćinovića se zna da je studirao književnost, za Principa se zna da je pisao pesme, a Pero Slijepčević o pomenutom Gaćinoviću kaže: njegov socijalizam je bio još pun nacionalnog instinkta i temperamenta. Dakle, potvrđuje se da su ti ljudi bili kako revolucionari, tako pesnici, i kako socijalisti, tako i nacionalisti. I u tom smislu sada treba da vidimo šta se dešava sa tom srpskom kulturom koja je imala takav sjaj da već početkom 19. veka privlači Hrvate, Slovence da joj se priključuje, kao što znamo bilo i Slovenaca u Mladoj Bosni. Šta se dešava sa tom srpskom kulturom koja je privlačila dobrovoljce iz Dalmacije u redove srpske vojske još 1912. i 1913. godine? Dakle, ta srpska kultura je postala smetnja istom onom germanskom militarizmu o kom je Nemanja malo čas pričao. Jer ako pogledamo šta su prvo bili austrijski zahtevi posle čuvenog ultimatuma, oni su hteli da zadiru našu prosvetnu politiku. I to, naravno, pošto im nismo dozvolili, uradili su čim su okupirali Srbiju. Ne treba nikada zaboraviti šta su uradili, dakle, ti okupatori u Beogradu 1915. godine. Oni su zatvorili, kao i u Bosni i Hercegovini, prvo su zatvorili sve škole. Zatim, kada su to nešto malo škola otvorili, u njima se izvodila nastava isključivo na hrvatskom jeziku. Zabranili su ćirilicu i to je poprimilo frapantne razmere. Dakle, oni su lupali su table ćirilične sa nazivima ulica, mesta, institucija, baš kao i u Vukovaru danas. To su radili u Beogradu 1915. godine. Zatvorili su sve knjižare. Ćirilične štampane knjige su odneli kao ratni plen. I uradili su jednu neverovatnu stvar. Sva ćirilična slova u štamparijama, a znamo tada su se slova pravila od olova, su pretopljene. Dakle, nijedno ćirilično slovo u Beogradu u 1915. godini niti u jednoj štampariji nije ostalo. Sada treba isto ovo čuti. 1915. i 16. godine zabranili su čak i određene molitve na liturgiji. Dakle, pogledajmo sad kakva je to opasnost se krila u srpskoj kulturi za političke ciljeve Austro-Ugarske, da su oni morali sve ovo da urade. I s druge strane, šta je bilo sa tom srpskom kulturom kada se ovo sve desilo sa njenom maticom? Srpska kultura, kako to pokazuje primer naše žrtvene elite koja je izginula od 1912. do 1918. godine, je bila tamo gde je bila njena vojska i njen narod. Dakle, na Krfu, u emigraciji Francuskoj i Grčkoj. I pogledajmo sada najveća imena srpske književnosti 20. veka, koja je bila njihova sudbina u tom Prvom svetskom ratu. Milutin Bojić umro je tokom Prvog svetskog rata. Kakva je to bila uloga Milana Rakića u Prvom svetskom ratu i još više u pripremi Balkanskih ratova? Dakle, zatim imamo vrlo interesantnu ulogu Rastka Petrovića, a da ne spominjemo Dragišu Vasića i Stanislava Krakova, koji su nekoliko puta bili u životno ugroženoj situaciji kao aktivni oficiri Vojske Kraljevine Srbije. Takođe, tu su Stanislav Vinaver, oficir, Vladimir Vujić, takođe pripadnik Vojske Kraljevine Srbije. Svi su oni u intelektualnom, političkom i kulturološkom smislu deca Prvog svetskog rata. I jedini izvor kulturnog života Srba pre proboja Solunskog fronta i za vreme proboja Solunskog fronta, Krfski zabavnik nudi pregršt interesantnih informacija o tome koje sada ne treba citirati, ali dovoljno je pomenuti da su u tom Krfskom zabavniku sarađivali i Slovenci i Hrvati i da se u tom Srpskom zabavniku, odnosno Krfskom zabavniku koji je izlazio kao podlistak srpskih novina na Krfu, nalazile su se sadržaji svi oni o kojima su malo čas pričali. Dakle, tu se veličalo junaštvo, borba za slobodu, žrtve. Tu su se čak nalazili tekstovi o snazi našeg seljaštva. Te u tom smislu sasvim je jasno danas u 21. veku koje to puteve moramo da sledimo da bismo i dalje sačuvali nacionalnu inspiraciju. To su putevi okretanja klasicima naše kulture.
I to su putevi okretanja klasicima evropske kulture. Jer to su istovremeno radili svi ovi ljudi kojima smo ovde pričali. Te iste pisce, klasike srpske i evropske kulture, čitali su i pripadnici Mlade Bosne. Gavrilo Princip sa podjednakom strašću čitao je i Tisovu poeziju, čitao je i Ničeva filozofska dela. I u tom smislu mi se moramo danas okupiti ako želimo da budemo dostojni naših predaka i ako nam je sasvim jasno, kao što je bilo jasno Mladobosancima, da je dobra lektira savršena priprema za dobru akciju, mi se onda moramo okupiti oko naših kulturnih veličina. Moramo se okupiti oko Miloša Crnjanskog, koji je kao jedan od mnogih Srba u vojsci austrijske monarhije prvo dobro znao za zločine koje je ta ista vojska činila po Srbiji i posvetio naše narode izvanredne pesme, ali koji je kasnije 1930. godina skovao pojam srpskog stanovišta. Moramo se okupiti oko Stanislava Vinavera, oko Ive Andrića, jer to su sve ljudi u kojima svako od nas može da prepozna neki deo svojih interesovanja i da nađe deo svoje inspiracije. Konačno, moramo se okupiti i oko onih ljudi čije smo godišnjice tako neslavno proslavili ove godine. Možemo se okupiti oko Svetog Save i oko Svetog Simeona, jer ako su mogli da se okupe oko Svetog Save i Svetog Simeona Stanislav Vinaver, Jevrejin, Miloš Crnjanski, avangardni ekspresionistički pesnik, šta onda nama danas fali? A da ne pričamo Njegošu, oko koga su se okupila sva velika imena srpske kulture 20. veka, koja međusobno, to treba znati, se nisu podnosili ni po jednom mogućem pitanju, niti po političkom, niti po poetičkom, ali oko Njegoša svi su se okupili. Jer na jednom mestu oko Njegoša tu su bili Jovan Skerlić, Vladika Nikolaj Velimirović, Vladimir Vujić, Stanislav Vinaver, Miloš Crnjanski, Ivo Andrić, Isidora Sekulić. A samo kada se malo zagrebe ispod površine i kada vidite šta su ti ljudi pisali jedni od drugima i koliko nisu mogli da sarađuju, onda vidimo da u sadašnjem trenutku jedino nas naša kultura može ponovo okupiti, jedino nas čitanje knjiga može ponovo inspirisati za neki nacionalni rad. I danas, da bismo pronašli inspiraciju, ponovo moramo shvatiti vrednost borbe za slobodu, jer mi smo danas u okupiranoj zemlji. Nama danas svojataju naš jezik, rasparčavaju ga kao što nam rasparčavaju našu književnost i umetnost. Nama danas drugi hoće da određuju našu kulturnu politiku, drugi hoće da pišu našu istoriju. A ako nam neko rasparčava jezik, znači da neko će o nama da priča umesto nas. Ako nam neko rasparčava kulturu i istoriju želi da nam piše, znači da neko želi da se o našem pamćenju stara umesto nas. A ako imamo posrednike kada govorimo o sebi, ako imamo posrednike kada govorimo o našem pamćenju, onda ćemo imati posrednike između nas i naše sudbine, a to je upravo okupacija države. I to se dešava danas. Te u tom smislu moramo se, ponavljam, vratiti našim nacionalnim veličinama, moramo ponovo skinuti prašinu sa korica Njegoša, Vuka Karadžića, Miloša Crnjanskog, ponovo pronaći neku dnevnu dozu inspiracije za naš rad i onda ćemo biti dostojni i ovih pisaca okupljenih u ovom zborniku Dana Bože municije, da ih pročitam, to su Jovan Skerlić, Stanislav Krakov, Miloš Crnjanski, Ljubomir Micić, Momčilo Anastasijević. Tada ćemo biti dostojni i tih mladih, ludih glava iz Mlade Bosne. Ali prevashodno da bismo to mogli, moramo pronaći inspiraciju. Jer, kako kaže jedan nemački filozof, Peter Sloterdijk, narod koji izgubi inspiraciju pretvara se u razbijene bande i utapa se u druge kulture. Hvala.